twatangiye aya makuru ku buryo burambuye turahera Uvira aho umutwe w'inyeshyamba za AFC 23 watangaje ko atangiye kuva muri uwo mujyi kuva mu ijoro mu rwego rwo kubahiriza ibyo wari wariyemeje. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi ibiri umutwe utangaje ko uzava muri uyu mujyi ariko ugashyiraho ibisabwa mbere birimo ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyije urugamba batazongera kugaruka muri uwo mujyi. Mbere yo kubaza AFC 23 niba koko yavuye muri Uvira no kumenya niba ibyasabaga byubahirijwe, twabanje kuganira n'umwe mu baturage bahatuye kugira ngo dusobanurire uko ibintu byifashe kubera impamvu z'umutekano we. Ibyo yatubwiye twabishyize mu nyandiko. Panyindi ku magenge arakomeza. Twabonye ko muri Uvira AFC M23 iri kwirahava, ariko mu gitondo cyo mu munsi nyene twaciye tubona abandi bantu bambaye uniforme zirabura bivuga ko ari abapolisi bazoguma ngaha muri Uvira. N'abapolisi ba AFC M23 bari mu bibanza bikomakomeye nk'abanki, miri ahari ibiro by'umukuru w'igisagara n'ibindi bibanza nk'ivyo. Imirimo ya misi yose yongeye gusubira kuba, nk'amangazini yuguruye n'isoko yaremye. Imirimo ya misi yose iriko iragaruka bukebuke. Mugabo n'imirimo y'abikorera ivyabo, ariko imirimo ya leta ntirasubira. N'amashure aracugaye, abantu baratembera. Urashobora kuva Bukavu ugashika Uvira, canke ukava Uvira ukaje Bukavu kuko ibarabara rirahita, ariko uja Baraka inzira ntihita. Kandi gushika ubu umupaka wa Kongo n'u Burundi hagati ya Kavimvira na Gatumba uracugaye. Nyuma yo kuvugana n'uyu muturage kugira ngo atubwire uko ibintu byifashe mu mujyi wa Uvira, twavuganye na Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa AFC 23. Tumubaza niba koko bari kuva mu mujyi wa Uvira. Kuri twe Alliance Fleuve Congo M23 imvugo niyo ngiro. Rero twebwe icyo twakoze ejo n'ibyatangazo twavuze ko tuzava muri Uvira, kandi ejo ku mugoroba abasirikare bacu batangiye kuvamo. Turakeka ko ku mugoroba wa none bose bari bavuye. Oscar, muri ryatangazo mwe mwasoye imbere mwe mwavuze ko hari ibyo muri gusaba kugira ngo muhabwe mbere yuko muva muri Uvira. Ese mwarabihawe? Hari icyizere ko bishobora kuba, ariko twebwe ko kubwiye icyo twiyemeje cyo twemeye turagikora. Ariko mwari mwavuze ko mutazahava mudahawe ibyo mwashakaga. Urabona hari igihe ibyo babitinda, ariko dufite twijejwe n'abahuza ko turi mu biganiro. Umwe mu bahuza niwe wabisabye, rero ibyo badusabye tubyigaho, baduha icyizere ko biri buboneke. None ubwo kuba mwahavuye bitaraboneka ntabwo bishobora kugaragara nkaho nubwo muhavuye ariko muhavuye mutahavuye? Oya, twahavuye, turimo turahava. Ubwo mwahavuye none mu gihe ubu Kongo ko ari ngari, Kongo ni ngari. Twahavuye, hari ibyo tumaze hari ibitekerezo bigariza hariya mu biganiro byo kuvuga ngo niba dushaka kubahiriza agahenge buri ruhande rusubira inyuma ibirometero runaka kugira ngo haze ingabo zizewe tujye hagati tureke gukomeza kumena amaraso y'abakongomani. Ibyo bitekerezo byose n'ubu bishobora gukorwa, tukayivamo tukajya inyuma, tukayiva muri ibirometero nka bingahe. Ibirometero nka bingahe mwavuye muri Uvira? 5 gutyo. Ubwo si ibirometero 5 si bisa nkaho n'ubundi mukiri hafi aho? Ntago bisa nkaho Uvira n'ubundi kiri mu maboko yanyu muhari? Oya, ibirometero 5 ugiye mu nkengero y'umujyi biba ari ibyo, ariko ni ibintu dusanzwe dukoresha hariya mu biganiro. Itangazo rindi mwari muherutse gusohora yandi rikubiyemo ibyo musaba ndetse nabo mwifuza mu kiganiro twagiranye ubushize, mwari mwatubwiye ko mushaka izindi ngabo zitagize aho zibogamiye na hamwe. Ese ko ubu ngubu mwahavuye ni bande mwahasize? Abaturage bafite uko bibatse, bafite inzego z'ibanze zirahari, bafite uko bicungira amarondo yabo. Icyo twakoze ni ukubakamo icyizere gusa, bigirira icyizere abakongomani buzuye, bigirira icyizere. Oscar, hari amakuru ava muri Uvira avuga ko ingabo zanyu zikiri kuza muri uriya mujyi ndetse noneho mukaba mwongeyemo n'abapolisi. Ubwo ntabwo bwaba ari nk'ubundi buryo bwo kugenzura uyu mujyi? Ibyo ni biruha. Mwabonye amashusho yabize ku mbuga nkoranyambaga, abasirikare bacu kuva ku mugoroba bari gusohoka mu mujyi wa Uvira. Tumaze kumva ibivugwa n'umuvugizi wa AFC 23, twashatse kumenya icyo leta ya Kongo ibivugaho. Tuvugana na Bigirumwami Kongolo Jacques, umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu. Ntangira mubaza uko bakiriye kukuva kwa M23 mu mujyi wa Uvira. Twebwe nka leta
gutangaza ni kimwe, gushira mu bikorwa ibyo batangaje ni ikindi. Hagombye ko uburyo tubiverifiya kugira ngo twemere kuko bavuyemo, kubera ko hari ibyo bavuga ariko kubishira mu bikorwa ntibabishire mu bikorwa, hari n'ibyo basinya ariko ntibabijubahirize ntibanabishire mu bikorwa. Twakiriye ijambo ryabo bavuze ariko ntabwo turemeza neza ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Ni iki kiri gutuma mutemeza ko bavuye mu mujyi wa Uvira? Nuko dufite amakuru menshi atubwira ko bafite indi migambi myinshi yihishe inyuma itegura ibindi bibi cyane kurutaho, ndetse hari amakuru dufite kuko bazamuka imisozi ya Uvira kugira ngo bahazenguruke, babe bahazengurutse. Abandi bakatubwira ko bakuyemo imyenda ya gisirikare, bari aho ngaho bambaye za civile mu rwego rwo gutekereza kuba banakora n'ibintu bimwe bibi kugira ngo byitirirwe leta. Ibyo byose ni ibintu birimo bitekerezwa ku ruhande rwabo, kandi dufite amakuru menshi cyane y'ibyo bari gukora, ari nayo mpamvu tutashobora kwemera ko bavuyemo. Ni iki kimenyetso mufite cyakemeza ko bahari koko? Turavugana n'abaturage hariya, iyi mikino yabo turayimenyereye, bituma tutapfa kwizera ibyo bavuga. None mwebwe murifuza ko basubira inyuma ho nka metero zingana gute? Ntabwo ari cyo twifuza, n'ibyo basinyiye mu biganiro twagiranye. Twemeje CCLF cyangwa se ihagarika ry'imirwano ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10. Aho rero bari ntekereza ko rero bagombye kuba bari, ibindi bashaka kuvuga byose nibyo barevandika cyangwa se barega ibyo bavuga by'ama violation de CCLF bikavugirwa muri mechanisme twashizeho, ariko basubiye aho bagombaga kuba bari mbere y'itariki 14. Nyuma yo gusohora iri tangazo rimenyesha abaturage ko baba bavuye mu gace ka Uvira, bari bavuze ko bakeneye ingabo zidafite aho zibogamiye na hamwe. Ese mbere yuko bemeza ko bahavuye, izo ngabo zitagize aho zibogamiye zabonetse? Ntekereza ko ico kibazo wenda aribo mwari kukibaza, ariko kandi mbibutse ikintu kimwe wenda Latifa narabisobanuye n'ubushize mu biganiro twagiranye Doha. Ico kibazo bakivuzeho kenshi cyane. Nimba arico bashaka kugira ngo baempoze ngo kibeho, tekereza ko atari inzira nziza yo kubanza kwica abantu kugira ngo babone ico bita ngo ni zone tampo cyangwa se forces uninetre. Ibo twamaze gusinya amasezerano kandi ico carananiranywe, kimwe nuko natwe ku ruhande rwacu ari byo twasabaga bitemewe. Urero ibindi bari kuzana byose ni inyenda muvano. Uwo yari bigira umwami Kongolo Jacques, umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu cya Kongo. Dukomeje n'amakuru mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare gitangaza ko umubare w'abangavu baterwa inda wiyongereye cyane. Leta tabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane simusunikana n'indege kamwe nshaka ko atanumwe mugirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bo